شفان هجا و دایک عزیز ام المردینه نافشان سیبینه لگنده تالاتینه ام ایرو بفن میوان دایک تالاتین حال گلم دایک کی دایک از بیده مرحبا اشتره مرحبا سرچاوام خیر هاتن گلک سپاس مالتا وابه تهر هبی خواک از بیده دایک از بیده تو دایک عزیزی از بیم دایک اشترج دل مواد دایک از بیده اتخوازم تجمر باسا جیانا خواب کی کاری خواب کی کاری تلاته بکی قالا گنده تلاته گنده تالات بر زود وعده هینم قیزگ بون لوی داره بهار چه دبو خوش بو ام دچون گه مگه تانش حیوانار گه خلاص بو پالایی چه دبو ما پالaya خود کر ما گیرا خود تانی سر بندر شال خود کشان ما گیرا خود کر مزاد خود هلتانی وی چاغی حیات خوش بو فقیری بو اما گل کی خوش بو ام رحد بون ام مطلبون بدوان دبو زفستان زفستان هر کس قوت خوداتینه چله حیوانا شارجه دکن شخوار تشمشته چله دکرن داتینن مال دو گوش چله جی خلاص بون جاردی دبو بهار اشتا خوش بو عید هاتن مکه چکا شخوار دچو ناوان تیار جیر مشخوار هلان چید کرم داراوه ام دکتن وانا بچقا خوش بو وقت دعوته بو بدولو رجی جادی مشتاقه تری چیده بو ام دچون مشتاقه شخوره متریه خوداتانی مموجه خو هلتانی yani معسره نه yani معسره چیده بون وقتی تری و مش وقتی تری و چنینی وقتی تری و چنینه و جا مدکر مویج مدکر مویج و دور مدچون مویج خوشی وی چاقی مبدستا یک بیک جعده دا هف ما پاچ ندخستم بنها مثلا درکتیه رحد بوینها آوا جمدی دبن تری خواته دادکن و داتین سر پاچا و دا گو او تری چه دبی پاچ خود ددن هف دینن ماله جا بری مولو ندکر بری زحمتی بو محمد لب لب جعده دان هفه و مویش ایش کت سری مجگرما و بری چی دادکر کجا آویده آوا آری دکلاندن و دزللاندن او آوا آریه مدبر چوله مدکلان متری تعداد کر وی چاقی ولو مویش چه دبون جنها آوا جمدی دبن درمان دخنیه وی درمانی چه دبی مویش جوان چه دبن نها راحتی کتیه دنیای خوش نها نوک بریه واشتولو حیات خوش بو جام او المال مگیره دکر سرخ بندرا وینا المال دولت جمدی دکلا رونه مال دناف ده چای چه دکر گم دشون رو تاشته به ناید هات مرو تیر دخوار خوش بو اما نه او تحمای نه او تاد مای هر تشتیه اما تاد تنیه نه دایک از بیده تو هون لگن مثلا هون چی کارید کن هون بحیوانات خودید کن هون چان دنیات کن هون چی کارید کن لگن والله نه از نلگندم نه جانم استانبول جان دکم مالا ملویر زاروکی ملوی درینه بیرگ جامل و داره هر سال ولو جاری استم سرکی دید میز لید نرم و از درم اما نها جام نخوش یا طلاق لید نرم چهار مهم الوی دریم هوا گنده خوش تمیز بنا مرول درد کوی اما اشتم دروان متروپولام لباجرن باجر نما خوشن تو چند ساله تو چوی استانبولی 25 ساله چوم استانبولی yani hayata gunda roj gvir hejay sağlık var. Az xwazim bejim hon ber kîja sedemê hûn çûn İstanbulê. Valla em ber sedemê tişkî melgûn tune bû me mêr kir û mala wan bajêr bû zaten ez çûm Mêrsîn bûn mala wana. Ez çûm Mêrsîn salkê em li wir ma ji wê derê em çûn İzmîrê. Li İzmîrê jî 15 sala ez mam. Zarokê me hemil li İzmîrê çêbûn. Dûrê ca me mala xwe bir İstanbolê. نها کام استانبول جیان دکن نها استانبول بازاره کی مزن متروپول نه لور جیان اورا چاوای لور جی مثلا لور ایک لور دبی جیان اورا گله کی زحمت جیان اور ایگو پریوان هی راحت خوش اما ایگو فقیر و تونه بند کری دبن جیان اور پر زور کری خانی و دری ایرو ارزان بودرم قاد به 30 میلیارد جاید بحبتا بحشتا یعنی جیان اور پر گرانه زور یکی تن الور نکاری خودی بکه الور روشة الور چاوی تو مثلا ای مالباتاته ولا مالباتا زلامه مد شغله و خانی جی ای مای الحمدلله نب کریه
Em şwar idare dikin. Yani ne bolluğu ne fakiri, normalı. Çok şükür yani baş. Dikkat. Elhamdülillah. Tu dixwaze carek de vegerwerî gund. Wallahi gojiyê min li gund heba ya hema erazîk me heba ya xanîkî me heba ez sibehê ji wir bihatima gund. Êca ciyê me tune ne xanî heye ne erazî heye. Ama ba dayıkê mesela erdêwan jî heyî vir ama dibe em çûne zarokê me lûre elmê nûr dibe em nikarin werin. Dê û bav hatine zarok lûrin. Wallahi ew ê wilo jî neheqin. Yani çilo destê wan ji malê wan dibe ji milkê wan dibe warê bav û kalê wan bêhna wan jê tê xweş yani heqsizin dirin li bajêr gundê xwe berdidin. Yani rojî gundê mero hêcayê salik bajêr. Ê me heba ez nediçûm bixwe. Hîn jî niha ê min dibêje ez dibêm gundê xwe zêxanî çêkim em ê herin gund. Niyetek me wilo heye. Niha dema Stenbolê berê te dikeve em bêjin dikevin sêbînê. Tu çi hîs dikeve demî? Çiqa keyfa min tu ew kiriye em hecê. Wedê berê min dikeve Stenbolê jî ez dirim hîna Elyalova min bêhna min çikê. Wallah. Gerçek ez dibêjim ha. Ez ji wê derê hes nakim. Ama mecbûr nane me li wir derdikeve em li wirin. Zarokê me li wir dişxulin. Mekteba denin. Ji ber wilo em wê derê jiyan dikin. Mesela ez bêjim hûn li Nisêbîn li Stenbolê ne hûn çanda Nisêbînê li wir hûn berdewam dikin li wir yerde mesela çarka te spî niha cilûbergê te. El Stenbolê niha li gund çilo min Stenbolê jî ez we xwe me. Herkes ego çarika avêdin, ego tûnîkal xwe dikin, ego em dikin nakin ez we xwe me ez degiş nabim. Ez xwe degiş nakim ez yaqiştirmişî xwe jî nakim. Dayıkê me wir yani bi piranî wan ya? Dayıkê wê derê bi piranî evê nav siyasetê di dewrîmcî bin hemû wilone. Ama êdin evê genç mencê gonha rabûn ew xwe degiş dikin. Yani ek nehekete nav partiye çanda xwe berdewam dikin ne? Aynen dewam dikin. Yani go ne çarik ne serê wan bêjî wedê herin nav yûrîşkê tişkî çarka xwe dixin serê xwe. Em bêjin çarik sembola dayıkê me ye em wekarin wa bibêjin ne? Îja wekî de em bêjin li gund kî te heye mesela malbata te li gundê niha û çend kes li gund kî heye kî te heye li gund? Malbata me layê birê min gund maye. Di birê min çûn rehmetê yek je berî heft sala çû yek je pênc me hêvî çûye rehmet. Rehme Xwedê lê bîş. Sax be. Canha layê birê min gund pîreka wî zarokê wîna em tên bawana. Carê we meqa disibin em tên vir bêhna xwe vedikin em dirin. Axa mere çi şêrîne ne? Pir şêrîne. Welatê mero pir şêrîne. Zaten evê ku welat berdidin dirin ez çi ji wan diqeherim. Çilo destê wan ji welatê wan dibe ji axa wan dibe ji malê wan dibe warê bav û kalê wan çilo destê wan jê dibe. Niha ne temaşevanê me li te biner eyîbê te jî hiştî tiştî tu jî wek Min nehiştiye. Min nehiştiye min ez ewî cî mala wî li bajêr bû. Yana min heyatê nedihişt. Niha jî got xaniyê min li vir heba ez tu carî nediçûm. Ez ê li vir bama. Îca elhemdillah xanî tune. Ji xwe diyarî hîn te ne mesela te ne zimanê xwe te tiştek yani ji xwe wenda nekirî ne ji pîstanê xwe ne ji çarika xwe te tiştek ne ji xizêma xwe te tiştek wenda nekirî. Na çok şükür min tiştê xwe winda nekiriye ne çarik ne kiras ne xizêm. Çilo ez ji gundê xwe çûme ez dîsî wilo we xwe me. û ez ê wilo jî dewam bikim. Erê. İja niha zarokê te çendin hûn mesela li Stenbolê niha dibe ê karkerê wan tune be mesela îşçî wan tune be debara xwe nakin li wir hûn çend kes dişixulin ji bo ku hûn xwe pê bide birînin. Li wê derê zarokê min pênc zarokê min çar lawik du keçikin xulamê te ne wî keçikike. Zarokê min dide zewicîne ji micê ne û hersê de bêkarin li ba min in. Şwer dişixulin. Debara xwe wilo dikin îdare dibin. Ne feqîr ne zengîn. Yani wilo derbas dibe. Tu dixwaze ji bo wan dayîkek barkirine çûne û tu bangewaziya te ji bo wan çi ku carek di li gundê xwe vegerin. Valla bangaziya min got li gundê xwe vegerin zarokê xwe veelimînin gundê xwe li ser axa xwe û zimanê xwe ji bo eslê xwe winda nekin, kultura xwe winda nekin. Gerek ew şîreta li gencê xwe niha bikin ku gencê wan jî wek wana ser axa xwe rûnin û wilo jiyan bikin. Erê. Gelek spasiya te dikim mala te ava bê tu her sax bî inşallah.